Mary Nchoro haurire miaka 40 mithiru na kuma watacoka kuliungira antu bo miaka iu yonthe kumana na wathe bwawe hamwe na bu mucii uyu Josephat Murungi hamwe na kwithirwa baina mobatu kathomba ndi batharimi 812 na kenda kiri bo bari na mawathe mwanya nyuma yabo na ndi kenda bo 10 mtu umwe nethirite icumiri na kwithira etuka kitharimo kiri mucii uyu na arabaete wheelchair na yonekete utwika kitharimo kinene kiria kariba. Mary Nchoro aithairitwo akithigwo gukwegita ari raja ataomba kurugama kana airuthira anwata kinya nyuma yake kurwa ni mukuru wake Josephat Murungi waithairitwo ebaturania wogu Murungi akimutethagiria kinya kumama na gukira na njira kinya ya kuthia mbere na kumuchuira abia kuria na kumuretera ari muji wake untu burakuga kinya nkuruki ya miaka 40 ataro umagaruka muji gwake kuma akugurwa thokana na ntauma na ntaita wetu na kinyankoru wetu burokari kumande kuma mwario baba ntacoka kwo ringi mukoro kwo no aturangwa atilete na ataruta mathara ukinya ntugwe mwenda arakurira na muyukiria karibu na nigo endo bora ntuira abo nibo nene ni acia ndawire ntikoro yonge unga ya ndarima noe nicoka iri nyanga inkatho tukweru ari mokoro wa kuruka lakini kinyathira kuruka no kuwa na miaka 40 atatu njirene kuma thine ya muinyererie koi kuonania ru aria akaumagara akinyara lakini amana kutura akinyara atemya gwita mundene kana kibaro ni athukume aureria na baba we mwate jwa ntuku koi tukuromba gya antu bawe ndibo boya ngitumiria ntumiri nyama kanisene kinya gya turiba isa twena bia kora twetoketha urenge kwethira wena yana riaku wena nyam gento gyaku ejo musiyo bosi amana bo na ngwetikia ukatharimika takabu butae bonene Murungi na mwekuru wake Nchoro ibatharimito na ana 12 no endekiria na baba 12 ana kenda kinya baba na thina ya maguru thina ira yumagira kinya na bamwe beba kuru ikathina mbe na kwanjiria kubonjia abonene twina na 12 wana Yesu asibiwe na thina ira nkulukirite bamwe baba kuona barabathuki mwiri ni ana kenda na baba tithuki mwiri nabo ni beli bau bari iguru ithina cia maguru na njara no tie murimo yonge tuika kuwa winde weta cibitani ntinde njima oro ndathimira kureke na tie murimo ni manto ya murungu bamba koria mwanka bakoyiri ende yaona ranenere muno na ura na kinya kora na maru akiambiria kuthuka ibethara kinya bene miaka 10 kure kinya data 20 tukona korwo kambirio kiama ona kinyani takende ndironjete nyinyao kiana kene uti mwana umba gwithira ena support no rikumba mutethia kana ba gwitethia wewe ngwa ni ndacokira kire kanya gwitania na ofisi cia cia thirikari gwita gucwabo mwakuru amba utethũka ikio ntontu tukweru ari ndetenda mulombera katika una murungu atethie koneka iko kandi mureterete ntukweru ari no ntukwirikana gutire thina eremeri indi gikeno kinene kiria aturi bantura eno ya Baibario keno kira kiumanetie na utethio boboretetwo muji uyu ni Purity Kagendo urani mwendi wega na ithagirwo ari mutongere wa ikundi ibianto baba tokiritwo ni rungo bya mwiri wamwe na ikundi ibya ekuru ntigwa na arairutaniritie na kureta gakari ga utetheria mwekuru uyu Nchoro nikenda thijathiyanga nako na kumagaruka muji wake onto baba mukiritwo bonene na nkiru inene ni anto ba muji uyu ngaiba murungu baba ari akwena batwe muno aretete kiwa kinene kabisa kira nkona nkiri muji uyu na nkori wao nwewe yombo kwa ntwere thine kuthangika kutherencha nthi au miaka yonthe antethia na karika kuona kari amethwe netu kenda mbombo chikuma mwekuru kwa aturatura no ara no ndu ya maingi no ntura kuruta yo ingwe ciawe ende narua nkuona keru na nchune no ntubaka alikau nkamusungu nkamutindeka nako aeta kinya ara kana kaliunga mundene kana atora kinyari mwere dora weru atora barabara ni lamina tamiona kiromba thirikari yolerie family ya Murungi nikenda tonete kambo mukinyithia antu ange no nto mukuru nyonto kuona akario no nto boka matamirio kumantura Baibario Gembe Central Betan Class Chabare.